Kabasuk korolok ya pi barok bakubay saya sing pelapet geng ane ka video ka jonga kabutan ha naglan mantaga sing kade ko bikasing ko kong santam hakane katep jonga hanagalan na bamata singin late bantek sha suku valley kabade ka we ka jaka ka ba pawnam ba hangne hanagalan but mantanga ada ban bam di sha step ya iru but mantakan kliru kal on ban shaw yang i bangin late sha ka jaka sedang jong katrek te manta singin tangka pelang tang ha suku valley hoi tangi te manta singin litek sha suku valley but nang tangin sa sha clear ulum manta singin sha ka suku valley ka badan so pa ini ka video ban ko ngapin ife bakomno ka suku valley kalong bat ngin yakam sha ngara itan jaldi artili manta ngin ya kam disha nang ulu bangin ki jingbam khang bangin yo bangin bam airu Marvin Pak nak kita solution mesti. Kita nak ingin padan menta ta mangin sim na bas dang ka trek na makiting hidan perlu ki baitu ki pan aya katen yang so and yes, this is a goodbye for us and Hima for so sorry we can't take you together. The end of 9 days trip with Hema is the end of the. She's gonna leave tomorrow and I won't be here to say goodbye to her. So this is a goodbye for you, Hima. Bye-bye, Thank you everyone. for coming to Meghalaya and Naga with us. We want to host you. Oh, we forgot to introduce one more girl. So here is Moana. She is from Arunachal and she just reached here this morning. So she's gonna join the trek with us together. So again, one is missing, one is adding. So it's 3 again. So we can cover ourselves 3 idiots or whatever. So bye bye guys. See you on my please watch the videos till the end as I'll be taking you to Zuko Valley. Perlok kene ka mentang ilapo yang nekal ti ban lech Zuku Valley ka batho way to Zuko fi kan yang ne te kali kali ka bon bu yang i kalalit phai kan nekal ti Zuko hakti fi batho 8300 steps kamun bi habia ya dul prahajar lai step bakane katen ka ba kadi kita arli ki bangin ra mentak sngi kita bakate ka pelah de Marvin ula bantai ka pelah Mona, how excited are you for the trek? Oh, what to say? Yeah, I'm very excited. All the best, yeah. All the best. Thank you. All the best. Asa sarang aja so. We can. We have to do it, yeah. We have no chance. Yes, we will. Yeah. Ngila kere mantap begini no sha Zuko Valley. Let's go. Kadai ka trek ka Bajrong narba kita prahajar lais pas step bangatip kan palat banyak kata tikana baik mano hibala banyak baik step kumade baudan kumpi ong sa jela jongi ba kamera katon lah hajar san spa mo step tang ba ka kam palat banyak kata ru tara pinyo bhai ki kan palat ya kal hajar san spa ka 100% sure. Hey, all the best guys. Yeah. Where's Mona, where are you? Okay, all the best. Energetic Mona. Energetic Mona. Let's see how energetic you are. We'll reach up there. Okay. We'll show you the clip for her after she reached there. We'll take it at before and after pic. Yeah, before and after pic. Mentang ilang sedang iki mau step jongi mentah iki way to Zuko. Kung Fu Panda biggest enemy stairs. Mentang yang rasanya ketrek kumba 1 minit 10 menit ini natun napas dang. Tu kapla ka ngapa khyar kata-kata tu Marvin. Yarap lang si mungkin nama kada puy ti telah yak baik kata-kata kapla jing khia. Nama kita kipen artli dan sekinap nang ta kita ki. Te nang ta kita sekitiar charger power bank ki. Kala khia ba kapla. Te kapor mentang cucu pi kadai kendai sanpo kumut ba ni sedang kendai sanpo nang ne tagin pej ba no por ngin sim ba ngin poi satesa nang let's go Zuko Valley. Perlu kena kerja kabas bahaban trek. Kalau kami jari kalenti, tambah ni babok kami dah semua baka beneng kami shit, baka juga por kabe bah. Batin setiap semua yang kisur jong, kisim apa keleng sodong. Sam, kenor bah, banyak sesuku tu nak arti kalenti. Kawai kalenti kabadi sah kita mah, kabak kamsuk, bat kannya kabas tangan na, konak kanan na, sakama, kadai kabah kam jenjar. Tengin nak cus banyak jit ya kabah, kam jenjar banyak bat.
Yung pwede siya nang wala kataro. Wow, the adventure began. Ngayon kung does the adventure began. Way to Zuku, perfect. We are on the right way. Fourth to Zuku Valley. Satang henru hajar lai swat limbo step. On position na kamu hajar ngina dep. Kanu pot sarang arkum ngaya. Ngeliat step bah. Perlok. Dari sono ru. Yang ada kawai tinggal melak pergi ya. Pergi plastik. Kadang kalau juga part bal, ada piwan kai sana. Sengobha, kayak kalau pira, apalah, kata pan lambiang, wajib rak minyak kisah po, bakal punya buruk kaca kabar biang hados binai, ha parking, pimde ban lek kumne. It's too much. Oh man, it's with me. Lollipop, right? You want? Okay. Non sakumbahan roh hajar step ngabia cenang menta. Ya, let's do it ya. Kamu dah cari bahasa. It's the red flag. Better to see something once than to hear about it 1,000 times. That's the perfect quote that we need. I have heard of this Zuku Valley 1,000 times for the last 4 years. Ngalak so yung Zuku Valley mentah lah. Sos na ngalak ko ang pasnya. Finally mentah ngalak poy. It's better to see something. Ani di kemat lagi. Oh kalau kelap sana. Ngirap iki deh. Oh kau jengset nuding ke pring. Hawaii. Dah barok mentang lihat kumbas kentai Mat nak song thai hne mentang ya sipang nar bang ni nak thai. Te thai masih teng nila dep hi thai ban ya yat. Te God na duok. sa siteng mentang hab ya. Kanya kan so kapat thai kata henry. Kana kapan stone yang baik kan kanya go back. Kalau kata ru See, Amile, narba. Ngira enjoy part. It's good. 4G. 4G you got here? Yes, see. Kenapa ni kita cakap songkai yang ni kebagi laksana bah dekatin. Finally nak semua kumpul aja. Aram komet mangalat kita kepelah. Ni lapar tak masih tempat apa angnya ya kajing ya tidak kajong kita kumpul lai hajar ya mau step mantap ya kiwan poisa Zuku Valley. Terus nak yang ni bangin simpor kumpul sau kenta sistem yang poisa neng. Tang ba mentang dan tang sekentas teng ebat ngila poi hadu lapak masih teng terangin poi kam kloi jateru an kambas bape kloi tama kau yang cuma kasni ka dum baham dasni kam dak clear ka benang toh malai kata ngaya You can make it more long. You have the right to do it now. Kapal mainnya come first. We're gonna have Nico. Saya juga bener nggak? Ya, where was that? Thank you. Ya, parlok mentang nak songkai hang kumba.ผมจะเองแหละบางอย่างไม่ต้องมากินละคำสอนท่านมากับพวกมันต่างอะไรก็ไม่จะทำให้ขาดสิ่งมันต่างmulai setelahขาดสิ่งมันต่างdan mereka benang hidup kalau kakek dua kata-kata itu itu kerja jendum dengan benang banyak. The selesan yang lesi ber haneng ulum ngin sak leng kan BLR kemud kaji kami suka pakai. The ngin arak blanket tang arli kita. The kalau makan nyap semua nama saya ban semua jenan yang yaki blanket yaki ten I think there's this animal also in this forest. Of course, it's a big forest. The nyap cimgi banget naba kebeningan kriat dan mental dan khas yang kalau kena sebentar dalam abdum di tanah kan juga yang kriat. Naik silu ke asal gimana? Nangnya tas kombang dengan bakla kalau ajan ini berbangga lagi ketika jadi saya ketika hawa tadi kalau ajan kah sekarang naik lagi. Apa perlu mental apa dia? Ar kenta siteng na kenta dunang ya. Mental siteng kenta ya. Kan tiga song abit kumne ba. Pai mentaro kan ka jing up. Thai na jan poi sa sipa. Su hop ikum ta.
finally ngelapoy Zuko Valley. Pagani ka board company. Way to Jakama Prajar life spot lagi mau step. May yang tinggi ibong way to Zuko Prajar life spot lagi mau step. Kamu bah ngelapoy hene. When everything feel light and uphill struggle, think about the view from the top. Let's go for the view on top. Whoa! Guys, welcome to Zuko! Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. If no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay. When you lose faith in everything you ever knew, don't give up on you. When life gets overwhelming, relying on yourself is hard to do. But don't give up on you, no. If you've been lost and lonely, ashamed to be alone with only you, with no one left to lose. Paralog. Zuko Valley kan itang khania tang balak. Ngalak kemen. Nomor kay dinar ba. Tang ba ka khat sa palat na kal air, haning look sa stui kal air. Monaran. Mavin chakmat. Mavin. Day Mavin. So happy. Kemen phana ba. Zuko Valley ka dikaway ka jaga ka ba. Nakwa pa panyay magwan ka na do man siwa ka iya dor. And now malapoy. Let's going very hard. Mona jayenge tu pyar dikha. Oh niyo. Vlog चल्दैछ क्या ब्रो? होइन हाम्रो सामान लिएर आएको Only Dogo no. Ta ki ba ngene yang tam ta si phang. Te ki tu ki de ki bro ki ba ya wana tiar se de ki ya na mata. Ki sa ki to aja na pe. Te ki on ra tiar na ki ba ki to ga. Na ko ti sa. Paralog pigin na suntiu. Unyo dito suntiu rhododendron ki bon pha ti pigite ru pigite ode kita bon pha. Tengi na suntiu ha shlong rungi don sa mau plang nang ta kamar ka sa opor shlong tu ka rhododendron track binda ke utas suntiu rhododendron. Te kijusna wine ru nau ne suntiu bagi jukor ka rhododendron wine. Tang ba ka we kalong ba nga iba u kham pu ha man sha ne ban sha shlong jongi. Pa yu tei le ngalap isi jangai plat. Angat ni rekod ni bakalong pergi tir si janang. Kita di situ rhododendron sudah. An ki phu nya du na try sa du sa clear. Oh. Mavin. Hai. Mavin. Apa baby kau jangan dah. Guys, tu pergi. Dia boleh pergi phu. Du na try du clear. Oh. Pilih. Wow. This is Zuko Valley. Excited. Mentang ila poin hakam sat jongi bagi ni kadang sambut batho. Welcome ko jap yang sobah yang ni hakan hakam site mentah. Come on, let's go.
Saya perlu kan kayak galong ke basung fly. Kini kita perlu jonging ya kenduk shot double decker. So we very coincident first. Like we met James and Vandana in double decker. I was clicking their pictures in Byron Place, Syrian homestay, and finally we are here again in Zuku Valley. That's an awesome. This is a small world. Yeah, It's a small world. How are you so far? Oh, we're good. So how many years do you plan to stay here? No, so we just stay tonight. Tomorrow. Yeah, tomorrow we'll leave. You live from Kiswamandi. We'll do this one. Parolok mentang ya ada ban register hang ne hang tek office ketika office bina register lade ting hap siu ya ka bai rung ka desi spa tengka bat kane ka jaka ka de pagin cam sibet. Then let me show you the view. Have a look at this. Ya parolok mentang ilarai bagin kami duna kal air ba kang kawe nama ba yung krep amin sigi te yang mentahi ngin pikir view ibarat di depan te yang mentahi ngin yo isna no katen jongi tang kawe suak nang ba ngin yo berbut ne gitiar ki nama ngin usna bartlin ba kaju kal air yo ka her ba ngim khamra ikipin ru ba iki hook bangin hook ikatan te ngin susna man tatang kawe kang nyebut gitiar te nang tangin explore yang nagjaga bat ngan penilang ya piru te perlu mentang ngin susna ikatan ka bangyara mona don't run, you have to have us making that then I'm just kidding, chill. This is the place where we're gonna. She's so serious. Kita mengarak mengarak. Pek ni pi. Kepala kena. Oh, no kiai do. Oh, ita. Oh, kipor bangan let's be pare. Ah, look this without hold my bag without. Still heavy, right? Yeah. Without power bank and many things like this. Yeah. People can. Oh, we have hook. Yes. Mentang ila tiap sana katan jongi makanya kada kajak korong kamam dia dapat buku mana Oh, ada akhir. I thought you were flying. Okay. mana dia mau okay nah that's okay right oh dia Yes. you look like I'm afraid I won't go right Yes. kami anak berang aku kita mau orang ini tanya apa nih katakan nama baik suka juga era macam ya kan nah kalau katakan her ya sudah full tahu mana Okay. itu lah makan itu di pasar lah punya tema kucing klip right dia perlu mentang dari snack katan jungi dia mentang skop kita bagi hana kilong kumno hang met ya company piro ya you washroom no smoking in the toilet okay ini ki washroom na okay bon kita disan ki Supiang ni dah kena kata dengan jengai teh. Membru dah. Hah? Membru sai. Oh, hook. Ah, penyuk so yung snatch. Ha ha ha. Let's hit in the cross. Yeah, cross. Ya, kowe gawala da P1 sini da timra kita na deru. Don ka dong sana. If you kalong basket. Oh, there's a dog here also. So
So kini di documentary bagi kisah ni. Show you the documentary. Ya, perlu mentang ya sokah ni rumah ni yang lihat sundur lihat yang ada ke valley. Teh, tu kau kerja kan ikai di siapa? Teh kita try ong ba kabas ba pilih janmit anda men step. Teh ngi ong ba nama lasar ini mit nak hamsni. Teh ngi ong ba ngin lihat yang lasai. Mentang istri terkai tanang ni hati hajar ketika tu wilum. Ni how tu wilum mendapat. Jadi kai kalau kau nak view ke valley nang tengah siang pat. Nang ni cakap bangsa is awesome. Yang penting dipikir sampai kalau kau dapat valley mah. Tama so ketika ngambil so ketiru ke akhir pelat. It's very cool ya. Yeah, I think the air is very much. He work na, and it's like work always awesome and review are always good with him. So that's why working with him is awesome. Perlu mentang apa sih sesilang mengisap mi camping ke apa ni happy semua being happy. Yes. Ketika Jakarta ketika yang tadi mengisap mi kata dia nak ham apa toki. Ngisap image yang tak ada Mervin tadi kita view nanti Mervin tadi. Itu Jurong kisih you tarah. Oh kau ikut pelang kalau bala lagi pej neng ikut pelang itu. Dia ikut pelang atau makin dia pelang ke kisih. Ngarang ngok merawat ketang lah iya dulu ngomong kisi ki pelang pang ba kide kisi yang Mervin mentau awal rayo ngering video mentah mana ini pikir dulu ya para vlog ko siya bila pa yan ng vlog ko na temunta siya na kalajan dum ni tang ma siya vlog te sabasya na kajaka long kaw don like kaman 8 ngar amdur ban ka pa phone mga don tang uway power bank nang taru kalat don like ba yang kam ka phone man sibet ban pemel light. So thank you for watching my vlog. This is my first day in Suku Valley. Kan kasi ko nga Suku Valley. Last time must have here sa pat sakaway to subscribe sa channel nga kanang ba. Lawan i kay ko diyan sa must have no vlog. Ha